US chuan Afghanistan atangin kumsang ni som ni pakhat September ni som pakhata asipai te chu thiar chua atuma herama sipaya tirlu chan berle adober Taliban tenen February ni som ni pakwa khan Qatara Doha khopuya inremna aneya Taliban te hian anthutia man hlendon ani chuan US le NATO te chuan ansipai te chu thlasom pali chungin Afghanistan atang hian anthiar chuak vekang antia ale lamte hian remna le muanna om theina turte firfiak anhum himlo te chu anhlen chua angai ve thungdon ani US hian asipaite ahnukir tameka Taliban te tona hian Afghanistan sarkar chaklo tak maile asipaite chu antlom zoi zoi anita bermai an khopui ber Kabul chu lak theidin hmuna ading le mek nia soyene sarkar lam hian anram za somkua vel chu anthunun zo to lo bok kumsang khazakwa somsari pakwa tanga Afghanistan buaina hi atop theilo ani ber ome Australia chuan embassy chu kharani tur thu apuang chiang to a India ro chuan thilom dan thliralatum kharani don le don lo chu ala chiang lo Afghanistan buaina hi atira tangin bi chiang don teang heram hian kumsang khazakwa somthum pathum atanga sang khazakwa somsari pathum thleng khan anlal King Zahir sa nuaya remna le muanna antem veya mase kumsang khazakwa somsari pathuma khan anlal chu akazen Mohammed Daud Khan chuan apai thla eiruk na le khok heng te wangin hun threom tak anma chhonzuita lalro rel na chu mipui ro rel na in thlakin khana hi an president masaber ani tanghenge khan hian kumsang khazakwa somruk pangadin Communist Party PDPA te thlop na adonga mase kumsang khazakwa somsari paruka khan anramin rel bolna Soviet Union in rol lutuk chu anramin rel bolna a Soviet Union in rol lutuk chu president hian dulovin PDPA tenena anin kar chu achezuita an buaina chu kumsang khazakwa somsari pariata khan aron ir chuak trantane hemikum hian an president Mohammed Daud Khan chu PDPA te chuan an paithla mase PDPA hian mipui thlop nei ro chu andong lo thunga communist in kai hruaina chu muslim sa khuain ando dalane anrama mi challang tak takin sarkar chu ando dalna sa emema sarkar chunga ngei po chuan anin ngei chuanglo khana thlak tu an president thar chu thani baka PDPA po thuang ni People's Party le Banner Party angin ankal leta an president masaber an paithak ma khan thuang ni hian an local sa to hrimhrima mase sarkar na anchel nuwa derdep takin anin thurwal ve theyane hetiang an ramin rel bolna nget lo taka awmkara hian kumsang khazakwa somsari pakwa December thla Soviet Union chuan communist lam on tu le achak lo lama trangjok Banner Party te puiturin Afghanistan chu sipai sing thumnen azukrunta a People's Party te rorel na chu paithak niin Banner Party te tundinani mase communist inop na hi Muslim sa kholarun tu te chuan andu hlek lo maya kumsang khazakwa somsari paria tatranga sarkar lo beito tu helte chu anpung ta zela ahma akhopui lian chawa che tho thrin chu anram munkil khor tak tak thlengin aninzar phartoa Afghan communist sarkar chu Soviet Union hian puin helte chu US Pakistan China Saudi Arabia le ramdang ten anpui ve thung heiwang hian Soviet Union na helnuai chimi chu akhir ta hle atira Afghan sipai te chuan helte hi ngamviau ma se arei tuala helte chu antrang rei tial sipai atranga hela chuak zuita te po anom ta zel bokane Soviet Union in run na hian chakjok anom tak theilova sarkar chuan khopui lian athununa helte chuan thingtlang le munkil khorzo ka mun an khor ve thunga helte hi mi puin an thloba wangin Afghan sarkar chuan thingtlang mun then khat chu arot ngeya heiwang hian Pakistan Saudi Arabia le Irana mi makta duai nga chuang chu anral tlan phane mase helte hian US atanga ral thuam anchok lu mangin
Soviet Union le Afghan sipai te chu an dolet ve zela Muslim ten Afghan sarkar chu nam soi lovin sa khuana mangin anep boka Communist Afghan sarkar do tur hian khovel mun rang atangin heram hi an pan khom rui maya kumsang khazakwa somriat aron in her chuaka Soviet Union chu ke chethei din huna dingin ader thong taviau mai Afghan hian sipai singkhat le sa nga vel achan to boka Communist rama Afghanistan siama tumna chu a hlo cham anita deuh der kumsang khazakwa somriat pariata khan Soviet Union Pakistan Afghanistan le US te chuan in rem na an neita a Soviet Union chuan akum le a sipai te nukirin Afghanistan le Soviet Union in do na chu atop zuita Afghan ram in rel bol na chu omzenei lo takin a omzuita ne kumsang khazakwa somkwa pahnia khan helpol le sarkar thlop lo tu sipai te chuan communist sarkar chu pai thalein an khopui Kabul chu an la leta Muslim ram kan ni to do ne tin an thok khat chu aveng ta deu ome mase chu thoven na chuan adai rei lo khop mai sarkar na chel thar tu te jinga chuan thu nei na in chu wangin buaina a chuak leta helle helte chu anin do zuin tual chung buaina bok chu an ma chhon leta ne kumsang khazakwa somsari paria tatranga kumsang khazakwa somkwa pali chung chu Afghanistan hian buaina bak an hrelo ti thei turane mipui chuan remna le muanna an thlalhela buaina nei lova khosak an du ve ngoi to heiwang hian Soviet Union sipai te ho hnu loka Pakistan ramre rula Paul Ronding thar an tronga zirlai tina Taliban te ron chuak chuan thlopa hlo hle anni hian eiruk na dawa anrama ven him na thazok ngai tua antiama mi pui thlop anni pialama hian ankal phunga chuan firfia ka chet na aken telawangin ram an la chak hle kumsang khazakwa somkwa pali atanga chet an tho tak nuwa phei chuan an ram chu an thu nei na hnuaya atlulut ta zela kumsang khazakwa somkwa pariata khachuan rampum deuh tho an thu nun thei to ne kumsang khazakwa somriat chowa Afghanistan politics boipui tu Russia le US te chuan an boi zui na hi ral khata tangin an clear deuh mai towa Taliban te hian Islam in kai ruaina chu ana theyang berin an kalpui khothlang ram thil te an hnual suat ba ka in ti hlimna zong an khapa mipa chuan an khabe mul an zoin an lu an tuam turania meichia te chuan an taksa langthei mi lo turin thom no anin sil turania zirnan dong ngai lova pon chuak turin mipa te tel lo chuan an kalvengot theilo bok chutiang khopa in kai ruaina na chu an kalpuya mase hei hi khothlang ram ten an ngai mo chhani ro chu ani lem lo pakwa som pakhat taron thlenga sa khuana manga nataka anin kai ruaina kara chuan buaina dang aron chuak chhun zom le ta ne pakwa som pakhata firfiak te kha Taliban te chuan an huma kumsang ni pakhat October tha US chuan Afghan chu a hoile tranta thlona nen han chein an khopui poimo Kabul Kandahar le Jalabad te a han beya Taliban te du lo tu Northern Alliance te chu US le athurwal puiram te chuan thlopin Taliban te chu anlal thut thlenga tangin nor chua anita kumsang ni le pakhat November tha Kabul khopui chu anla khopui dangpo ankuta alut zui ta zelane kum ni aliama Afghanistan chuan dan pui thar nein mi pui sarkar na anga in kai shruain Hamid Karzai chu dan pui hnuaya an president masaber anita hetiang lai hian Taliban helte ne na anin do ne ro chu alakal renga US baka ramrang te chuan firfiak dona tan sipai an thon lu belzel boka an do te la hian arol ral le firfiak zong te thi chil mangte in dolet na an thok ve boka in do na nun na he tak mai remna le muana omlo mun ral muang omlova Afghan chu atang chhun zom ta zelane US point kumsang ni le pakwa khan sipai nuai khatle sing level atirlu bellea mi pui hum him na tan ati ani deuber tharum thona chuak rengkara hian
nei to chuan kumsang ni le som palia khan asipai te atnu kirtana US point sipai tamjok chu hotirin Afghan sipai te puitur le training petur ti borvel te alom tira ramdang sipai te puina in Afghan sipai te chuan helpol te chu anla dang ve ram ati theyome heti chung hian helte chu Pakistan ramri rule an ramla opchina an lawin ti chak ve sau boka an sumlak luna ber chu rui hlo ni in chiale thil dang tenen kum khata dollar makta duai tel te an lalu theya chubaka Pakistan ina pui tel bok nia soyane ramdang le Afghan sipai te chu arol ralin firfia ka chet nanen an beizui ta zela an lal thut thlenga tangin pai thlak ni ma se an chak lo ti nai ro chu ani haulo firfiak pol dang ten an ron thlop tak zel nuwa phei chuan Afghan chu thisen luan na mun ani taringot mai kumsang ni pakhat ranga sang ni som ni pakhat thleng khan Afghan sipai singruk le sang kovelin nunan chan towa civil mi sing sari sang riat zathum chuangin nuna chan to bokin US point asipai sang thum le zanga vel a hlo towa an buaina wanga thi zongjong hi mi sing riat sangli za som ko pakhat vel anni to niin Brown University chuan achin chia Afghan buaina ringot hian dollar tukle dingon zakwa somsari pariat vel chu sen ralani to bokanga chutane Afghan sipai tirlu tram sang zinga US chu sipai nu kir nu nung ber turania US President Joe Biden chuan helte hian thu nei na anla kirle arin lo thu soima se atidik lo chia wa ti chu alang chiang hle an chua kim ma hawa tangin helte chuan kumsang ni le pakhat malama an lo lua to an ram chu an ron lakir tazar maya intelligence te chuan sipain thiar chuatanga thlaruka chuan thu nei na an chelle towang ti hi an rin dan ania mase tun din huna alandan chuan sipayan chua maemo an chua ruale moin Afghan sarkar chu annam thlule thei mai donane Afghan hi firfiak te cherna mun puya achuak le palang ti chu khovel lauber ania helte chuan kan sa khodanin kanin kai ruayanga mase firfiak te chu kan thlop don lo tinan soi mase mithiam te ro chuan helte le firfiak te hi thren than theilowa inzom tlatan ni ti hi an ngai dan ani thunga khovela firfiak pol chimom ber te chu me mi ani nuwa anronin lar thar le lowang ti soi thei ani hau lowane heltele an president Ashraf Ghani kai ruai sipai te chu an la in do zela helte hian ma anson chake mawangin president hi abang do nanga soite awma mase president chuan ven himna chu an ngai poimo berani thu soin indona top theina tura malak zuizel atum thungane helten hena anron chan le tak zela hian India chuan ngoya chu deu wangwang boka helayo te chu in biak na anei puitoa sarkar nan siam le ni chuan helte hi thianangin nge aendon melma angin tero chu hriat thei alani lo thungane heti lai hian Indian photojournalist choimoina sangber Pulitzer polo dongto Reuters tana thok Denis Sadiki chu thlamasa khan Afghan helle sipaite in kana ka hlum ani ngeya Denis hi helte chuan an soi sain athi nuwa ataksa chu diriam takin an khoi zui nia soyane mase helthu puang tuero chuan hetiangan chet lo thule Denis hian helte chu bepop ni se chuan ala damarin thu asoi thunga athi na chu helle sipaite in kana ne wangin nuna chanjinga atelpal nina chhal vele thungane nuna chanjinga atelpal niin achhal vele thungane Denis hi Afghanistan na thozo nuwa Mizoram ron kaltum ania mase vanduai thak takin July ni som paruka khan ka hlumane